Сярод сучасных драматургаў Алексей Ануфрыевич Дудараў адзін з найбольш вядомых і ў нашай краіне, і далёка за яе межамі. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР 1985 года за п'есу «Радавыя», пастаўленую ў тэатры імя Янкі Купалы, а таксама ў шматлікіх іншых айчынных і замежных тэатрах. Высокімі дзяржаўнымі прэміямі адзначана кніга Алексея Дударава «Святая птушка», п'еса «Выбар», творы апошніх гадоў. Празаік, драматург, заслужаны дзеяч мастацтваў, старшыня Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі, лідар новага тэатра пры Беларускім доме афіцэраў. Яго творы перакладзены на балгарскую, літоўскую, рускую, украінскую, эстонскую і іншыя мовы свету. На спектаклях па творах Алексея Дударава нязменныя аншлагі. Можа таму, што ў цэнтры ўвагі гэтага аўтара сур'ёзныя філасофскія, маральна-этычныя, сацыяльныя праблемы сучаснасці. П'есы «Выбар», «Парог», «Вечар», «Радавыя», «Князь Вітаўт» сёння па праву лічацца ўжо класікай беларускай драматургіі. Драмы «Палачанка», «Чорная панна Нясвіжа», «Крыж» – новыя, арыгінальныя і, безумоўна, удалыя спробы самавыяўлення Алексея Дударава. Сёння славуты драматург – госць філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Я не ведаю, ці варта мне прадстаўляцца, знаёміцца з вами. Называется... Что вы про себя хотели сказать, а нет, что я про себя могу сказать? Я стиглый человек. Я уже сказал. А что остатнее может у такой живой гутарцы. Я ввогуле не люблю, когда доводится нечто некому рассказывать. Я отчуваю себя тут довольно дискомфортно, потому что тут педагоги звычайно нечто ходят, говорят. Мне больше пасуе такие живые диалог, пытания, отказы, там, спрэчкі, адмаўлення. Вось мы уже з гэтага пачнем. А калі што-небудзь цікавіць, каб я про сябе нешта сказаў, дзеля Бога я кажу на любое пытанне, якое б вы не задалі. А пачну я з іншага, я пачну з пытання. Скажите, калі ласка, хто з вас не любит читать пьесы? Раз. И все. Ну тогда мы с тобой двух. Я так само не люблю читать пьесы. Пьесы пишутся не для того, как их читать. Я вам антипедагогичную зараз заяву брал. Пьесы пишутся для того, как их ставить. И у 19 стагоддзі існавала гэта п'еса для чытання. Я так і не зразумеў, што значыць п'еса для чытання. Для чытання апавяданне ёсць, аповесць, раман, верш. А вось п'еса, калі яна выкладзена так, як пакладае драматург, гэта п'еса для таго, каб яе можна было паставіць і паглядзець збоку. Таму у адрозненні ад вас, усіх, якія вельмі любяць чытаць п'есы, я іх не люблю. Я люблю над ёй працаваць, я люблю іх неяк пераасэнсоўваць. Ну, ці можа я тут крыўлю душой, можа таму, што наеўся. Я столькі за сваё жыццё чытаў п'ес маладых драматургаў, што мне ўжо, я не ведаю, як это по медицинским термине сказать, что такое аллергия, что я только начинаю читать, а доводится ж потом сустракаться и тлумачить. Значит, что ты тут не так зрабіў, хотя тлумачить абсолютно нема чаго. Мне дастаткова одной сторонки, каб я зразумеў, з кім я маю справу. Ці гэта драматург,
Ці гэта чалавек, які спрабуе стаць драматургом. Ці чалавек, які проста, яму ўсё адно што пісаць. Можа прозу, можа вершы, можа драматургію, можна фантастыку пісаць, можа ўсё што заўгодна. Іх называюць графаманамі. Драматургія – гэта самы складаны жанр. Самы складаны. Больш складанага жанра няма. Во мне тут гаворыць не прафесійная нейкая гардыня, а просто я ўжо ведаю па сваім вопыце і на вопыце іншых, і нават класікаў, вялікіх пісьменнікаў, вельмі вялікіх. У іх, калі б ёсць п'есы, ну, 1, 2, 3, ну, 5. У параўнанні з тым, што яны упухалі за сваё жыццё, гэта малая, нават 10-й часткі не складае ніколі, нават у Чэхаў. Таму што нейкая загадка ёсць у драматургіі, якую ніхто ніколі не разгадаў. У всякім выпадку для мяне гэта і сёння з'яўляецца загадкай. Вось піша празаік. Ён паглядзеў за акно і сказаў: «Вясна прыйшла канчаткова». Так, згадзілася яна. Нормально. Драматург піша. Ён паглядзеў. Прыйшла вясна канчаткова. Так. Тое ж самае. Але ў драматурга вось паміж гэтымі рэплікамі павінна нешта быць, вось паміж імі, нешта быць такое, што не запішаш, што не растлумачыш у рэмарках. Гэта проста адразу, калі ты пачынаеш працаваць, гэта проста павінна існаваць. Я пра любога свайго героя магу расказаць пра яго мінулае і пра будучыня, калі ў яго ёсць, калі я яго не ўгробіў у канцы. Дарагая, смеецеся, я потым вам раскажу, што некалькі засталіся жывымі мае героі. Таму што вось ты яго адчуваеш, гэты вобраз, характар, і няма цяжкасці сказаць, што вось як ён будзе жыць праз 10 гадоў, калі ты яго пакінуў там, як Пушкін Евгений Онегин. Значыць, як ён жыў раней, што ён можа, што ён не можа, што ён любіць, што не любіць. І нейкае агульнае, а проста да дробязі. Вось калі ты гэта ўсё адчуваеш пра кожнага героя, вось тады, вось тая напруга і тая інфармацыя, якая нейкім чынам перадаецца праз акцёраў да гледачоў, яна будзе. А калі ты пра гэта не ведаеш, гэта будзе злева хто гаворыць, справа што гаворыць. Гэта можна будзе назваць, ну, п'еса, але гэта не драматургія. А што тычыцца, вось, так, вы засмяяліся, калі я сказаў пра тое, што расправіўся ў канцы, кожны характар зноў-такі ідзе па сваёй логіцы. Вось яго трэба адчуць, а потым адзінае, што трэба не перашкаджаць яму. Не гвалціць яго, не прымушаць яго рабіць тое, што ён па свайму характару не будзе, не павінны рабіць. І дазваляць яму жыць і скончыць жыццё, калі яно у прамежках гэтага 60 старонак тэатральнага часу заканчваецца, скончыць так, як яму патрэбна. Ці пакінуць яго ў спакоі. Чорная пан не свіжа не глядзелі ў купальскім тэатры? Ну, нехта глядзеў, нехта не. Вось там ёсць такі персанаж Бжэнка, якая была падобная на Барбару Ладзівін. Значыць, ну і кароль так засумаваў адчайна пасля таго, як яна памерла, Барбара, і вельмі падобная на яе жанчына, нейкая дзяўчына была, яе з Кракова прывезлі, ну і яму падсунулі, як, ну, каб для суцяшэння. Яна павінна была нейкай лютай смерцю загінуць. Мнішык там, які прыдворны, які ўсё круціў, там інтрыгамі займаўся, і да смерці Барбары нейкія адносіны мае. І яна.
Мнішика я утопив, і нічого не здарилося, а потім почав підбиратися до яе. Я ще не ведав, яким чином я з нею розправлюся, але тое, що вона гвалтом нейким загине, я быў упэўнены, просто я так задумаў на пачатку. І вось калі ўжо дабраўся да яе, раптам яна говорит: за што? А пры чым тут я? Што я зрабіла? Вось. Просто яна, як, што называецца, з гэтага віртуальнага свету, почала на мяне наезжаць. Тут я говорю: тихо, иди вот к королю, растлумачь тое, что ты мне рассказала, и все. И куда он тебя пошлет, и пойдет. И она благополучно засталась живая. Король ей гроши давал, она ей гроши не взяла. И король обещал, что я отправлю тебя, и не надо, я пешком пойду, бег через гэтага няшвіжа, пропади вы пропадом, тут неведомо якія рэчы творяцца, привязли меня сюда, и все. Вось таким чином вобраз сам сябе захаваў. Але гэта захаваў не... Гэта логіка проста. І сапраўды яе караць не было за што. Яна нічога дрэннага не зрабіла. Ну, што ж, там у 15 год мела некалькі палюбоўнікаў, ну што ж, ёсць каму разбірацца з гэтым. Але гэта не аўтар павінен рабіць. Так. Я, здаецца, ўсё про себя рассказал. Калі ласка, давайте поговорим. Какие у вас есть питания? Ну, першае пытанне можа быць такое. Вы вельмі шмат пісалі на гістарычную тэму. Можна сказаць, што ёсць гістарычны тэатр Дударова, тэатр беларускай гісторыі Дударова. Раскажыце трошкі пра свае вот гэтыя п'есы на гістарычную тэму. Я зразумеў. Сапраўды, гэта недзе напрыканцы, не, ў сярэдзіне 90-х, вось, калі Беларусь атрымала незалежнасць, але незалежнасць проста так, калі яе абвяшчаюць, і яна не тое, што кволая, а проста не напоўнена жыццём, нерэальная. А рэч у тым, што так склаліся гістарычныя абставіны, нас пастаянна вызвалялі и постоянно захопливали. То слева, то справа, то с запада, то с усхода. И тыя добрые дяди, и одни, и другие, робили все магчымае, чтобы сказали, вот все. Вот тое, что Польша, это все нормально. А тут у вас истории никакие не было. Тое, что Россия, вот это, у нас там Петр I, там Иван Грозный, бачите, колькі жонок патручили, и колькі крыві пролили, ну, сапраўдныя шекспіровская страсці и герои. А тут, як быццам, нічога не было. Я, калі ў вашым узросце знаходзіўся, тое, што там князь Вітаў, там Егайло, Барбара Радзівіл. Так, ну, про Каліновскае яшчэ нешта так казалі, ну, таму што цар яго павесіў. А цар тады быў не ў пашане у рускіх у саміх. А цяпер цар у пашане у рускіх, ну, я не ведаю, як да Каліновскага ставіцца. А да яго ставіцца трэба... Так, ён быў. Гэта ж як князь быў. Яны былі. Яны існавалі. І наша гісторыя ніколькі не горшая, чым гісторыя той самай Англіі. Іншая справа, што Англии пошчастила больше, там, праз пролив Ла-Манш, тяжко было переплыть, надо было переплыть. И она там, в сярэднявечча, где буяла, и она буяла ўсюды. У нас гэтага не было, але ўсё, што ў тыя часы адбывалася ва ўсім свеце, адбывалася і у нас. І вось гэта я не то, что ставлю задачу, потому что то, что я зрабіў, это и сотки нема, и одной отсотки нема. То, что трэба зрабіць яшчэ, и то, что вы яшчэ будете рабіць. Рагнеда, яна не была на сценічных подмостках, на сцене. Гэта трагедия.
так, некто нешта казалі, там вершики былі, але драмы не было, трагедыі не было. Также и пьеса, она на початку была «Рогнеда и Владимир» называлась, пришла у Городні. Здається, под таким і українці друкувалися назвою. А потім я її назвав Палачанка, мені здається, більш удала назва. Потім той же самий князь Вітов. Ну, говорили, там історики нечто писали, але на сцені вона не з'являлася. Та ж сама Барбара Разделила. Это ж такое кохання, до драматургу не дійшли руки ні в кого. Ну, мабуть, умови інші були. Я вже про це трошки вище і казав, що на гэтыя особу просто було табу накладено. Тому що чоловік, який ведає свою історію, він обов'язково себе усвідомляє громадянином. Коли чоловік усвідомляє себе громадянином, він ведає, з його родина. Тут гэтага не было патрэбна. З гэтым просто змагалися. Як змагалися з усім беларусам. Скажите, пожалуйста, а вот были ли прогрессивными такие пьесы, как «Наговица Святого Георгия», там Вита Брыльс, там «Наговица Святого Георгия», «Кабаре», «Детектив»? Я лічу вот что. Я лічу, что гістарычныя особы, якія пра сябе заявілі, ці ў дадатным сэнсе, ці ў адмоўным, яны патрабуюць да сябе павагі. І пра нейкія рэчы, калі ты пішаш пра князёву, нейкія рэчы проста ты сабе як мастак павінен проста не дазваляць. А калі дазваляеш, значыць, ты нешта парушаеш. Тут не ў сэнсе, гэта не цэнзура ніякая. Гэта, хутчэй за ўсё, унутраная рэдактура. Я ведаю, над чым можна смяяцца, над чым нельга смяяцца. Дзе можна эксперыментировать, а дзе нельга. Я лічу, что, допустим, выставить у той же самой, заместо там выставить Гитлера в некой комедии, так, как уще лежали хохотом от хохоту, по-перше, не атрымаецца. А по-другое, самое головное, навошта. Можно, допустим, про Освенцим написать, як там, что там некие смешные речи отбывались. Ці гісторії кохання были. Были! И смешные речи отбывались. Але нет. Хотел бы стлумачить, чому нельга, і так слово не зайшло. Просто нет. Вертаючись знову-таки до історії, мене часто попрекають у тим, що так не було, як ти мог, навіть люди, які до мене з повагою ставляться, значить, у Палачанці там поміж Рогнедой і Владимиром, оказывается, кохання було. І просто там гэта дзяржаўныя інтрыгі, дзяржаўныя там не казала тых слов, якія запісаны у летапісы, што не разумеў рабыніча сына рабы. Першае, по Шекспіру, даруйце за такія паралелі, по Шекспіру вывучаць гісторыю Англіі, гэта недарэчна, гэта дурнота просто. Калі хочаш вельмі дакладна ведаць гісторыю, у архівы, у навукова-даследчыя інстытуты, і там, калі ласка, а творы
мастацтва, яны не для таго, каб чалавек дасканала ведаў гісторыю. Яны для таго, каб яе апаэтазаваць. Каб людзі ведалі, пасля каго яны прыйшлі, што тут было на гэтым кавалачку зямлі 400, 500, 1500 гадоў таму. І гэта вымагае і адказнасці, і сур'ёзу. Што тычыцца той же самай палачанкі, гэта было, калі я не памыляюся, здаецца, у нейкім летапісе запісана, ці ў Пацеўскім, ці яшчэ ў нейкім, праз ці 120, ці 150 гадоў. Раней відэо не было, вось гэтага таксама не было, што заснялі, як там адбывалася. Просто передавалі з пакалення ў пакаленне, што вось гэта адбылося, там зайшоў Владзімір, Полац спаліў, яе там у адным летапісе, што на вачах у бацькоў згвалціў, у іншым гэта інакш. Ну, гэта зноў-такі, гэта можна давяраць, таму што это бліжэй па часе 120 гадоў. Але як там было, ніхто не ведае. Сапраўды. Я на гэта знайшоў такі адказ. Нікому я не дакажу, што было менавіта так, як у мяне. Але ніхто мне не дакажа таксама, што так, як у мяне не было. Правда, Ілля Львович Курган, это наш выдатны былы дыктар і педагог тэатральны, ён сказаў, ну, говорит, яны цябе, говорит, там, из Новгорода у Полацк, из Полацку у Новгород, говорит, як суседзі по одной пляцоўцы, так, ходят туды-сюды. Я кажу, Ілля Львович, вы перший, хто гэта заўважыў. Хотя я про это думал, там все-таки я на вот линейкой мерил и прикидывал, там 400 километров, 400 километров вот их так просто не проскажешь. Ну, 200 туды, 200 туды, это по центру не состакаешь. Это я до себе так. Казахстанская молодость. Конечно, конечно. Знов-таки, калі про таго ж князя Вітаўда пісаць, значыць, ну, гэта тады трэба пра з адным героем пісаць п'ес 80. А калі одну п'есу, то даводится час стискать. Ось у нас бываўся на працягу, допустим, 30 гадоў, а табе трэба, каб гэта адбылося на захад, там за полгода. Ну і для гэтага ісці трэба на нейкія парушэнні гістарычнай праўды. Ось. Ну, гэта не парушэнне гістарычнай праўды, гэта просто, зноў-такі, мой погляд на тое, што адбывалася, маё ўяўленне. Дарэчы, той жанчыне, якая адукаваная, беларуска-сапраўдная, я задаў пытанне, калі яна пачала мяне бэсціць за тое, што як я мог нейкім чынам апраўдаць Владзіміра, што не ён вінаваты, а там, ну вось недарэчнасць такая, ракавыя абставіны шекспіраўскія, якія сышліся, што ён сапраўды ідэя нас ехаў са сватамі, а бацька вырашыў аддаць за Яраполка ў Кіев. І з гэтага пачалася вайна і ўсё. Я ёй задаў пытанне у адказ, кажу, скажыце толькі сумленна. І якая гісторыя вам больш даспадобы? Вось як жанчыне, як чалавеку, ці тая, якая адбывалася, вось сапраўды, што проста паслаў сватоў, яна яго нафіг паслала, прабачце, значыць, ён наляцеў там і натварыў бед. А пасля святым стала. Ці тая, якую я прыдумаў, хоць гэта неправда. Яна, правда, сумленна сказала, гэта, конечно, ваша. Я вот это пытанне мне да вас больш не. Господар Алексей, писали вы пьесы на заказ? Дякую. Писал. Так само дякую. Вось апошняя п'еса акурат пад заказ. Звычайна я ніколі пад заказ не пісаў. Але зноў-такі, што такое вы маеце пад заказ? Гэта як? Гэта як пад заказ? Калі прыходзяць да цябе, кажуць, вось напішаш п'есу пра тое. Вось задатак. Вось гэта пад заказ. Я лічу. А калі скажу, напішаш п'есу пра тое. Я говорю, добра. Вось задатак. Я говорю, задатак. Мне здаецца, гэта не пад заказ.
Так ось апошні раз, то другий випадок відбувся. У Могилеві було 115-годдя їх театр, там справді відреставрували театр таким, яким він був у кінці позаминулого століття. І я там виступав і казав, що ось про город Могилев. Город Могилев заслужив того, щоб стати городом-героєм. І от добре, коли на цій цудовній сцені з'явилася п'єса про війну. Ну, я мав на увазі внутрі, що поставити родові. Устав губернатор і каже: Олексій Анатолійович, питання нема. Ви пишете оригінальну тільки п'єсу, а ми її тут ставимо. Що в цьому випадку було робити? П'єсу я написав. Я не хочу, за що її не поставити. Я зараз з'являюсь мистецьким керівником театру Білоруської армії, який відкривається. Так що я її сам ставлю. Як називається команда? Я не ведаю, поки як називається, тому що там кілька назв є, я не ведаю, що як буде називатися. Одну назву я написав «Могила Льва», але надходила нейка вже зловесна. Будьте ласкавы, несколько слов про ваше супрацовництво с Купаловским театром. О, несколько слов про супрацовництво с Купаловским театром. Тут несколько слов не обыдешься, потому что перша п'єса, яка була поставлена, усі п'єси, які поставлені у Купаловском театрі, мали вельми широкий резонанс. Самое головное, что вельми довго вони завжди йшли і користалися поспіхом у глядачів. Уще без виключення. Той же самий порог пройшов ці 300, ці навіть не чим раз. Вечір, рядові, ось тепер іде Кім. Не глядели Кім? Глядели. І заусміхалися одразу. Значить, тому що молодим дівчаткам це, ну так п'єса подобається, ну так, просто ниже подскочили. У меня в русском театре две студентки говорят: Олексій Анатолійович, я говорю, что вам там сподобалося такое? Ну, потім, коли я подумав, я зрозумів, що там сподобалося. Там є тое, раніше було, значить, по-русски кажучи, с милым рай и в шалаше. То есть, вот, главное кохання, а тоді, пожалуйста, ласка, хоч у Буда. Аби кохання не було. Ось сучасне вашого зросту і ніжей кохання. І у Будані одну ніч. А далі за руку і у палаці. Ось там все це є. Але коли без жартів, що там є, там просто добрая думка. Я не думав про це, коли писав і коли сказав. Це добрая думка. Коли з'являється кохання, почвари перестають почварами бути. Это справедливо так. Не мабуть, я что это кажу, конечно так. Вот. Коли оно не возникает, то почварство не доходит. Ну, я там же и «Черная панна» князь Вижа поставлена, ось, князь Витовт. Так что хто знакомитого драматургу вам сподобався і за що? Я люблю Чехова, як драматурга. Він драматург усюди. І в оповіданнях своїх. Ось, почитайте, ось у його, поміж гэтым, він зусім оповідання його почитайте, самое смешное. Там такие характеры за этим стоят, такое життя. Такое ведание глубинного человека, вот, что я просто диву даюсь. Мне руки опускаются, мне далее працевать не хочется, потому что он что сказал? Он что сказал? Сам того не ведаешь. До его причепиться нема за что. Просто нема за что. И он усюди казав правду про нас. Я маю на тих, хто себе легкодумно, с гонором, называя Homo sapiens. Ну, люблю Вампилова. З наших, конечно, ближей за все Андрей Егорович Макарёва.
У яго ён па-сапраўднаму драматург. Ён такі энергічны. Ён у яго ва ўсім, нават у тым, што дзе непарадак нейкі, што называецца, ён заўсёды это ставіў гэта праблему так востра, гучна, зычна. Вось пра гэта гаварыў. Я багата чаму яго навучыўся. Драматург павінен быць вельмі актыўным. Ну, для того, каб актыўнасць суадносілася, твоя актыўнасць, калі яна высокая, суадносілася, была гарманічна, она павінна суадносіцца з праблемамі, якія ты падымаеш, якія ставіш. А Андрей Егорович, конечно, был и человеком своего часу. Ну, з другого боку, тады было б сказаць, што нешта у нашай уладзе не тое, тады гэта было, за гэта ўжо можна было загрымець куды заўгодна. Ён гэта сабе дазваляў. Чым абумоўлена такая любоў да абрэвіатуры? Кім лючі цяпер якая? КАП? Якая яшчэ і КАП? Какая КАП? Это просто так написано? Как? Кто описал эту записку? Не ведаю. Тут ніякай любові нема, хаця я ўсё жыццё, як з дзяцінства я пад абрэвіатурамі пражыў. І, значыць, любові у мяне да іх няма. І гэта можна у тым жа самым Кіме заўважыць, што такое абрэвіатура, не ведаю, двоечніца. Это скороченное, и он кажет, КПСС, СССР, НКВД, ЙОХЛМН, ЙОПРСП. Это не ведаю, что. Тут такое ставление у меня до их довольно облегченное. Врешті, человек не повинен аббревиатурой расстаться. Коли это партия, значит партия, чтобы показать. Коли это нечто іншае, значит. А что тычыцца люці, гэта абсолютно выпадкова. Неяк сядзелі мы на вельмі сумным мерапрыемстве. Это было 40-віны народного артиста Лебедева з театра юного глядача. Я там пачынаў як актер, я там загадчыкам літаратурнай часткі працаваў. І сядзіць ужо пенсіянерка, на давно ў тэатры не працуе, заслужаная артыстка Людмила Тимофеевна. Людмила Ефимовна Тимофеева. Людмила Тимофеева. Вот. Я гляджу, што прыгожа, она так добра захавалася, што на сцэну зараз і ўсё будзе нармальна. І думаю, вось сапраўды, прападае матэрыял. Напісаць п'есу пра яе, і вось п'есу пра былую актрысу, вядомую, якая цяпер жыве іншым жыццём, таму што ёй ўжо больш-менш 70 гадоў недаўно было. І назваць вось яе, і раптам мяне складваюцца яе першыя літары з імя і две другія з прозвішча. Я іх склаў і атрымалася жыцці. Пасля гэта я напісаў п'есу, далі чытаць. Але я не хочу так. Калі вы працуеце над гістарычнай п'есай, ці вышукваеце ў іх крыніцаў? Летапісы, конечно. Альбо у вас склаўся нейкі дасканал гістарычнай педагогікі, і вам досыць прочытаць трохі. Не, я
не свіжа, я спочатку написав, потім побував не свіжа. Такое так само буває. Як ви ставитеся до постмодерну? Я и до модерна, наверное, доставлю сейчас, до пост уже зачем. Это жарты жартами, але вы разумеете, трэба, модернізація усяго, яна павінна адбывацца, конечно, яна павінна адбывацца эволюцыйным шляхам. Уявляеце, калі вас по вясне усіх выпусціць по вясне у пушкінскую эпоху. Не знаю, як вы, але у іх было ўсіх там крыша поехала. Потому что, ну что же, разумеете, тому я не люблю, я мабуть, выхованы так, я так гляджу на свет. Я не разумею, калі пишут жаночий портрет, чаму трэба твар ось так ось разрезать на 4 частки. И одну опустить туды, одну сюды, третью сюды, потом дашчок ноги приставить и назвать это портрет там прыгожей жанчыны. Я не разумею. И рэч не ў тым, я готовы сябе дурнем прызнаць. Кім заўгодна. И я не боюсь этого. Але заўсёды, калі я прызнаю сябе дурнем, я вспоминаю Андерсена. Памятаеце хлопчика? Калі ўсе каралёў хвалілі яго строі, а этот дурны ўзяў і сказаў, ты голы. Быў я некалі ў Парыжы і зайшоў, апынуўся ў зале, я спакойна ставлюся да ўсяго, а ў зале тых самых імпрэсіяністаў. Рэч не ў тым, што я надта захапляюся там і Дега, і Ван Гогам, не ў тым справа. Мне стало тёпла адразу. Вось я хаджу, а там, здаецца, хаця на вуліцы там кондиционеры працуюць, на вуліцы гарачыня была, значит, мне стало тёпла, мне адтуль выходзіць не хацелася. Там душа ёсць. Яны пакутавалі, калі гэта стваралі. Ці калі не пакутавалі, так радаваліся. Ці ўзнёслымі нейкімі былі. І потым, вось каля гэтага залу, это, па-першае, этот самый палац мастацтва Помпіду, там, это са шкла, бетону, вось, ён такі. Я прыйшоў у зал сучаснага французскага выяўленчага мастацтва. И мне там стало холодно одразу. Вот то, что я вам рассказал перед этим, нечто я бачу и там. И вы разумеете, что меня что бывает? Я так могу. Вот так, как импрессионисты, не могу. Вот як я Шилов, яго чамусь усе мастакі не любят. Я одной час сказал, меня посмотрели, поглядели, как на придурка нейкого. Кого ты? Я так не могу. А вот то, что я вам рассказал, я могу. Вот. А коли еще поганый настрой будет, я еще не тое. А взять вот эту рамочку и повесить, и написать. Вот. Я завсёды, я не разумею, чорний квадрат, ну дурят народ. 100 лет. Вот. Черный квадрат, я так могу, с вас все так могут. Я однажды с одной женщиной спрашивались, вы понимаете, это не надо подходить как к искусству. Я говорю, коли это не, как искусству не надо подходить, тогда что это такое? Это, как она сказала, новое там, короче кажучи, я читал про черный квадрат, значит, у одной, значит, аналитика.
мастацтвазнаўца, і нават не наша, высокая. Цитую, запомнил, цитую. Черный квадрат – это не изображение черного квадрата на белом фоне, а действительно черный квадрат на белом фоне. Это не изображение действительности, а действительно действительность. Жванецкий. Спрачалися, я кажу, ну я возьму, ну ладно, уже не буду черный квадрат, как бы не, ну я возьму, намалюю черную трапецию, ці голубую яшчэ лепш. Возьму рамочку, набяжу черный круг, там, коли я не малявал, там, ну яшчэ нешта, вот такой намалюю, подпишу и развешу в Купаловском театре, на премьере своей. Она говорит, да вы зря смеетесь, попробуйте. А если, говорит, цену еще хорошую поставите, разберут. Я тогда подумал, думаю, мабуть, я маю рацию. Але навіть коли я маю рацию, это лишний раз доказывает, что то, что я, что это не мастацтво, я маю рацию. Як поставить все таку річ? І дивіться, в чому справа. Значить, я не адмовлю йому тим, що ён профіль. Ён усё робіць таким чынам, што цяжка нават, ну, нешта таксама сказаць, што это не тое. Там усё тое. Але ёсць два шляхі да гледача, да чытача. Шляхи отсюль и до вас. Гэта адгукнецца абавязкова глядач ёсць. Так было ва ўсіх. Спачатку паступова заваёўваць. Гэтае пытанне мне надакучыла адказваць. Вось на гэтае пытанне. Я кажу, что ты меня пытаешься? Ты ж читал? Не читал. Глядел? Не глядел. Не читал, не глядел, а ведаешь, что гений. Это называется, я не ведаю, пиар, ці яшчэ нешта. Перспектывы ў гэтай я не бачу. І врэшце-рэшт, хто задаваў гэта пытанне, что-нибудь читали? Бачили? Тишина. Я думаю, что бачили. Просто я их наполохал своим отношением. Не бойтесь, не бойтесь. Я нормально его ставлю. Я почитал, и он мне сподобался, але ведаете что? Что нельга, каб про цябе раней ішла гаворка, чым нехта пачытае твой твор. Ён мне ніякі не конкурент. Значит, я ему не зайздрошку, і врэшце-рэшт, калі яго ўсё будзе добра, я толькі буду радавацца. Але я вельмі ў гэтым сумняваюся. Доходит до премьеры, приходят глядачи и кажут, что-то тут не то. Я говорю, а что не то? Ну что не то? Говорит, мерзости много. Вот скажи, говорит, почуття, человек не покутает. Не ведаю, может это перспектива усёй драматургии? Может быть, тогда особисто мне сумно. Расскажите, калі ласка, як узнікла задума, як писалася п'еса «Родовые». Значит, задума узнікла таким чином, я попередньо сполучил, мабуть, другий раз. Министерство культуры там до 40-годия ходило по драматургам и, значит, заказывало пьесы до 40-годия. Я отмовился в этом удельничать, а потом вспомнил, что мне рассказывал батька, вспомнил всю литературу, якую читал.
І вось на гэтым, мабыць, гэта п'еса і стварылася. Я не буду адмаўляць, што калі б я не чытаў твораў Васіля Владимировича Быкова, Астаф'ева Віктора, які меў гонар быць знаёмы, і нават кніжку мае задолу, тую самую «Ярасць вогненнай вёскі», я не думаю, што яна абз'явілася, таму што тут нейкае абагульненне такое уласнае, праз сябе прапушчанае было. Ну, пісалася, як вам сказаць, пісалася лёгка, таму што пісалася, адчуваў я сябе пры гэтым даволі цяжка. Некалькі разоў я плакаў проста над лёсам сваіх герояў. А гэта таксама не праходзіць без сляда. І нейкім чынам гэта перадаецца, таму яна хвалюе цяпер. Растлумачылі, пры чым тут кап. Клуб аматараў пары. Юбілейны вечар Владимир Тур'ян. А я думаю, хто-небудзь з вас про клуб ведае. Што наконт вашых жыццёвых універсітетаў? Якую установу скончылі, дзе і каго вучыліся пісаць? Калі пачыналі? Каго лічыце сапраўдным настаўнікам? Значыць, я скончыў, ён тады называўся Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Цяпер гэта Акадэмія мастацтваў. Я по адукацыі акцёр, драмы і кіно. Але працаваў акцёрам толькі 3 гады. Значыць, пісаць я пачаў рана. І сваё прозвішча надрукаваным я ўбачыў тады, калі мне было 15 гадоў. У раённай газеце «Дняпроўская правда». Это мне доставили эту газету, я у меня не маю, у библиотецы просто открыл, и когда его зауважил, одразу отчув себе 15 годов, меня кинуло на 40 годов тому. Гуморески такие невеликие оповедания, вот у институте оповедания уже друкувалися у молодости и в інших часописах почав пьесы писать. В 1979 году приняли у Союз письменников. Кого лічыце сапраўдным настаўнікам? Васіль Шукшин. З наших, хутчэй за ўсё, Ян Габрыль. Быкаў. Мне здаецца, што галоўная функцыя тэатра – выхоўваць людзей, гуманізаваць грамадства, што да сённяшняга моманту разняволіць чалавека. Здаецца, сёння беларускі тэатр зусім не спраўляецца з гэтай задачай. Якое ваше меркаванне? Ну, ён ніколі не спраўляўся з гэтай задачай. Але ускладваць на тэатр вялікія надзеі не выпадае. Калі ў тэатры князь Вітаўт прайшоў ўжо недзе разоў 120. Ну, допустим, 100 разоў прайшоў спектакль. Это богато, это счастливый лёс у спектакля. Там 700 мест. Колькі паглядзела? 70 тысяч, так? Это зусім мало. Тэатр, ён патрэбны, але якія яго функцыі сапраўдныя, нельга на яго складваць вялікія надзеі. Гэта рэч элітарная. І багата людзей, калі апынуцца нават у тэатры, яны амаль нічога не зразумеюць. Нават калі з імі размаўляць і на мове зразумелай для ўсіх. А ці спраўляецца сёння? Я ведаю толькі адно. Дрэнна, калі тэатр гоніцца за поспехам і стараецца дагадзіць гледачу. Дрэнна. Але дрэнна і тое, калі
ён зусім не зразумелы гледачу. Ці зразумелы толькі 2-3 такім мастацтвазнаўцам, як я цытаваў тых, хто пра квадрат, чого не пісаў. Яны можуць напісаць пра ўсё, што заўгодна. Ці так, як заказана. Адно я ведаю, толькі тэатр вельмі патрэбны грамадству, вельмі патрэбны. І ён ніколі не знікне, таму што наше ўсё жыццё складаецца з тэатра. І ён ідзе паралельна. Акрамя чытання п'есы уж яшчэ што не любіце. Багато чого не люблю, навошта я тут стільки часу стараюся вам сподобатися, навошта я буду вам... Я нічим не відрізняюся від остальних людей. Неколи Василий Владимирович Быков, здається, казав, що живая клетка імкнеться, каб їй було комфортно і бути у спокої. Тож нічого не робиться. Тому, ось коли нічого не робити, це я люблю. Коли робити, що нічого треба робити, це я не люблю. Як привіти, може керувати Союзом театральних діячів. А це необхідність просто. Чому з запошнім часом театральний сезон у Купаловському театрі починається не з Павлінки? А що він починається? З князя Вітовта? З Павлінки чи з князя Вітовта? Ну, князь Вітовт так само не слабий спектакль. Я абсолютно индифферентно ставлюся до того, кто написал эту пьесу и кто ее поставил. Это наш герой, это князь. При всей моей повазе до щелянства, я сам щелянский хлопец, сам щелянин. Що ж таки на сцені спочатку князеву треба показувати, а потім що оставити. Тут, але проблеми тут ніякої немає, там може випадком, це не політика. Чи знайомі з творчістю українських літераторів? Олександра Ярванця, п'єса «Тягник на Великдень» була друкована в Яслово, не знайома, не читав. Какое ваше ставлення до його драматургії? До його не можу сказати, я не знайомий, на жаль, з ним. А ось у Ярослав Стельмах, это мой сябра близкий, он хутка 4 годы як пройшов життя трагічно. І я переклав з української мови його п'єсу «Кохання у стилі барокко». Раю поглядеть. Легкая, такая жвавая, хулиганистая и с добрым юмором. Як ви ставитеся до Сергея Ковальова? Хорошо ставлюся. Як до драматурга, як до особи нормально ставлюся. І те, що він робить, це вельми потрібно. І він так само розпрацьовує історичну тему. Але мені до його, як до по професії, потому що він робить, і як до особи, мені до його вельми сябровське ставлення, а ось коли вже так по професії, ну, не щоб я мог би йому порадити. А може і не треба, тому що він же Ковальов і Дударов, так що пише по-своєму. Але думаю, що тим режисером, які ставлять, не так просто з його матеріалом працювати, і він вилуковується. Існує шмат спрэчак наконт того, хто з'являється головним героєм у Києві. Що ж, Корольов чи Кім? Головний герой у Києві – Кім. Корольова зовут Корольов Ігор Михайлович, Кім. А Кима зовут просто Кім. Головний герой там чоловік у надзвичай складаному в нашому світі, заблитим, тупим, неким пошварним просто. Ось це саме головне, яким вижити і зостатися чоловіком просто немагчыма, але імкнуться треба.
І ввогуле галоўнымі героямі павінны быць усе. Тады драматургія нечага вартая. Калі ласка, расскажыце аб вашых адносінах да стану сучаснай беларускай драматургіі. Дзякуй. Беларуская драматургія ўвогуле, яна, я пачну з таго, працягну тым, што казаў вышэй. Гэта вельмі складаны жанр. Драматургія заўсёды была дэфіцытам. Яна цяпер дэфіцытам не будзе. Пішуць п'ес багата. Кожны, можа, вось толькі Олесь Пашкевіч не пісаў п'есы, не пісаў. Можа, Пашкевіч толькі не спрабаваў пісаць п'есы, а так кожны літаратар спрабуе напісаць п'есы, спрабуе апынуцца на падмостках сцэны. Гэта рэдка ў каго атрымліваецца. І таму драматургія это заўсёды дэфіцыт. Мне цяжка сказаць, вы ўжо самі назвалі тых, хто свяціўся нейкім чынам, хто працуе. Але іх мала. Аднак ва ўсе часы лідарам на ўсесаюзнай сцэне, а гэта трапіць туды і завоеваць Маскву, цяжка было не толькі Наполеону. Але лідар з беларускай драматургіі заўсёды там быў. Я мог прыгадаць Кондрата Кондратовича Папіу, Макаёнка, Петрашкевич, Дзялецік, хоць адной п'есы, ваш пакорлівы слуга, Матукоўскі, які шырока ішоў. Гэта мы багацейшыя па лідарству, у всякім выпадку, у мінулых часах, чым тыя ж самыя украінцы. Я ўжо не кажу пра іншых. Ну, цяпер іншы час. Цяпер мы жывем у сваёй краіне і багата што в России просто не зразумеюць. Вось вазілі князя Вітаўта, тут карыстаецца страшэнным поспехам. У Москве паглядзелі нешта яны не зразумелі. Ці было у вас такое, што старыя творы вы пачынаеце ненавідзець, або хаця б гадзіцца іх? Нет. Дзякуй Богу, у мяне такога не было. Было іншае, што чытаеш, але гэта да п'ес не стане, што, Боже мой, які ты наіўны быў. Ну, так што ж вам сказаць? Адно справа, калі ты пішаш і табе 18 гадоў, а іншая справа, калі табе 50 гадоў. Але не было ў мяне такога, каб, што называецца, каб я гадзіўся. Боже мой, што это? Не было. Не прысвячаў я Леоніду Ільічу ніякіх твораў. І прэміі, з якія я атрымліваў, я спачатку за тое, што стварыў, атрымліваў спачатку гузакі за гэта, а потым прэміі. Так што я іх заслужана атрымліваў. І гузакі, і прэміі. А пераглядаць нешта, я, па-першае, не стаў бы, і потым гэта немагчыма. Я вам раскажу такі эпізод у рядовых, недзе, дзе адбываецца ўжо напрыканцы вайны, недзе за тыдзень, за два да перамогі. І там такая адзін салдат кажа: дай спіч. Што? Дай запалак, які прикуріць трэба. Фронтавік адзін глядзеў, это Борис Иванович Бурьян, наш выдатны тэатральны крытык, і он фронтавік, сапраўдны фронтавік. І он піша у рэцэнзіі, выдатная рэцэнзія, памятаю, піша, якія запалы, хто іх тады выпускаў. Мы ж прикурывали, тым больш у Германії, у кожнага салдата была запальнічка свая, іх там было дастаткова ў Германії. Або крэсіва гэта, але запалкамі ніхто не карыстаўся, нават калі яны былі, іх не было. Але нават калі былі, яны ж мнуцца, потым яны прамакаюць. Неправда. Чыстай вады неправда. Я думаю, вось буду перавыдаваць п'есу, і я запалкі заменю на запальнічку. Чытаю, а потым думаю: не, гэта мой ляпсус, гэта моя памылка, запальнічка ніяк не лезе, і няхай гэта застанецца. Ну,
але і правда ён напісаў потым, говорить, але дзіва дзіўнае, мяне гэта зусім не раздражняе, тому што ў астатнім правда. Вось гэта самае галоўнае. Таму дзякуй Богу не гадзюся, чаго вам жадаю. Таму ў вашым перакладзе каханне ў стылі барока такая макаранічная мова. Перакладзіце, когда што такое макаранічная? Шматмові. А, шматмові? Українська, мабуть, і білоруська. А, ну ясно. Ви бачите, який я неук. Значить, а що тут такого? З'їздите на Гомельщину, і ви гэту макаранічную мову пачуеце. І потім гэта, там, увогуле, там макаранічнае ўсё. А, что такое? Это мастацкі прыём, рэжысёрская прыдумка, ці трафарэт да нашага часу. Не, гэта не рэжысёрская прыдумка, гэта я сам прыдумаў, сам рабіў свядома, выбіраючы, каб, ну, адценне такое даць украінскае. І потым, ну, як вам сказаць, там у самым матэрыяле там багата цытат таких з Шекспіра, з Чэхава, з Пушкіна там, вось, і мне падалося, што гэта, ну, да месца, і у всякім выпадку мяне гэта не раздражняла, мне здаецца, гэта гледачам падабаецца. З дзяцінства закахаўся у вашу п'есу «Радавыя». Дзякую. Ці быў у вобразе верніка прототип? Прототип у вобразе саляніка гэта вернік сам. Я ведаю, што калі Христос сказаў «не ўбі», «не забі», гэта адносіцца да ўсяго. Іншая справа, што вытрымаць гэта проста немагчыма. На гэтым і спрэчка, канфлікт з Дугінам. Што мне рабіць, калі на мяне нападаюць? Я нікога ніколі не заб'ю і не вкраду нічога. Што мне рабіць? Гэта вельмі складаны адказ. Гэта вельмі. І чалавек мае права адмовіцца браць у рукі зброю. Цяпер гэта ідзе, на альтэрнатыўную службу прызываюць, але чалавек кожны мае права не ўдзельнічаць. Ведаеце, што калі чалавек забівае, не давядзі Бог, то як бы гэта не адбылося, нават абараняючы сваю радзіму, свой дом, сваю сям'ю, свайго дзіцёнка, ўсё адно нешта адбываецца. З ім таксама здарылася бяда. Ён у гэтым не вінаваты, але з ім здарылася. Я не кажу, што гэта грэх. З ім здарылася бяда. Чалавек, які перайшоў гэту мяжу, ён уже іншым робіцца. І прыкладаў таму шмат, на жаль. Тая ж самая афганскі сіндром, чеченскі, дзякуй Богу, што гэта. Яны адтуль усе фронтавікі, яны вярнуліся з парушанай псіхікай. Таму гэта вельмі складанае пытанне. І я тут магу, ведаеце, і у ересь упасці. Я разумею, што на кожным ракетоносцы, на подводной лодцы там павінен быць куток, дзе гарыць лампадка, там абраз стаіць. Калі там яшчэ святар прысутнічае, ці капелан там, які раней быў у войску, это яшчэ лепш, это выдатна проста, які можа з табой пагаварыць, ты можаш памаліцца. Гэта я разумею, гэта абавязкова патрэбна. Але я не разумею, калі ракетны крейсер, які можа знішчыць паўсвета, асвячаюць во імя Отца и Сына и Святого Духа, я не разумею гэта. Господи, даруй мне у пост і такія рэчы кажу. Скажите, калі ласка, ці здымаліся вы ў фільмах «Белая роса»? А вы што, фільм «Белая роса» не
бачите, яка реакція у їх, який популярний фільм, що навіть питання це недоречно, здається. Я знімав ще в фільмі «Білі роси», але епізод не вийшов у фільм. Річ не у тим, що я древно знявся. Там не вийшов епізод і зустріча, видатний епізод з Карашенцевим і Кокшеновим, коли ось Сашка прилетів, приходить у вёску, а там нікого нема. І він ходить, там звери поотчинені, но їх уже переселили. А один бачка там сидить. Ось. Вони зустрічаються каля колодежа. І це знято було, і ну, не вийшов у фільм, там ніякі закони. А знявся я таким чином. Землетрус, який там здымали, пробили экспедицию аж не на Курильскую гряду. А позже, да, навіть там. Написал я шапетан, просто так, от фонаря, подали его закинуть. А они пробили экспедицию. Я доведусь, я говорю, все, говорите меня. Ну, и тяжко, там, это, сродки. Я говорю, значит так, вот там будете сдавать директора рыбкомбината, я профессиональный актер, этот эпизод буду играть я. Взяли и сдымали там. Это там эпизод был такой, приходит Сашка звольняться. Ну и той говорит, ну и есть. Колодежные водички попили, как вернича назад, одну только лучше. Так, сняли весь, але в фильм не вышел. Так что чому такі стіль? Пришліться яшчэ тлумачэнне, у чым гэта праяўляецца. Што значыць стіль? Шановний Алексей Ануфриевич, вы перекладали на белорусскую мову пьесы Курейчика. Что вы можете сказать на конт этого? И тут я бачу у залі сядзіць ці паклонніца, ці паклоннік Курейчика. Это пытанне. Пьесы Курейчика я не перекладал. Іншая справа, что пьесу першую я дапамог яму перакласці «Згублены рай» для Купалаўскага тэатра. Ён беларускай мовы слаба ведаў, можа і цяпер слаба ведае, але, як вы бачылі, мяне у цітрах ці у праграмцы няма. Я гэта зрабіў і сказаў яму, што я спадзяюся, што далей ты будзеш гэта рабіць сам. Усё. Больше я нічога яго не перакладаў. І потым я пачну з таго, я не адмаўляў яму, што ён прафесіянальны чалавек. І ніколі гэтага не буду адмаўляць. Яшчэ пытанне. Что в вашем театре выхапляе, что примушае вас все-таки працаваць и писать пьесы? Что самое главное, что вас трымае як драматурга, для театра? Потому что у вас... Гэта мой жыццёвы шлях, гэта мой лёс, гэта мой хлеб. Што тут сказаць? Я ўжо пачаў так злавесна жартаваць. Что, слухай, пойдем, там у меня сегодня премьера, я говорю, старик, ведаешь что? Больше вообще уйти от театра не люблю. Это жарт, конечно, потому что, когда твое життя театр, нейкая справа, не любить это нельга, але когда ты займаешься театром, ты губляешь тое, что мают усе. Я сапсаваны глядач, я не могу просто вот сесть и поглядеть спектакль за солодой, с задовольнением для себя. Я сажусь и уже автоматично просто, ага, так, молодцы, тут хорошо. Все нормально. Ой, как плохо. И это міжволі мяне ідзе аналіз. Я нічога зрабіць з собой не могу. Потому что это уже профессия. Алексей Иванович, про вас я еще одно питание задам.
Я слухаю вас. Вот вы и два шоссе вы поєднали, і советский, і після советский, і чоловік, який просто чоловік нашого часу, нашого стагоддя. І там, і тут ви поспяхові, ви моцні, на вас можна рівнятися, на вас можна сподіватися. І таких людей у нас не шмат, але є. Сябравали вы, по-моему, з Некляевым, по-моему, некоторые, да, вы так и сябруете. Я хотела, это мое питание есть. Вот ці сябруете, ці засталіся вот когорта некой людей, з якими ви разом пройшли вот праз усе розные выпробования и розные змены. Ну, это, видите, это я могу больше сказать. Справа не в тем, что ты от некого отказываешься, ти отмовляешься, ти там надто уже стал великий. Річ у тим, що зараз у вас життя ось такое. А потім вона по спіральці буде звужатися. І коло знайомих, сябров так само. І ось так ось. І буде звужатися до того часу, поки ти не застаєшся один. А такое з усіми нами буде. І з вами так само. Але ви зараз поки ще не умиручі, безсмертні. Ось, і я ожидаю, щоб це надалі було. Я ні від кого не відмовлявся, з Некляєвим ми сябруємо, значить, але, ну, ви ж ведаєте про його льос. Кажуть, що він приїхав, ось, треба йому потелефонувати. Ну і все, ось, таким чином. Як за його творчість ставитися? Это выдатный поэт. Это выдатный поэт. А кожний еротичний роман? Роман еротичний. Это он у Дюшаса был сказать. Потому что я Мама прочитала. такие речі в ней, ну, я не супроть чого. Можна все. Можна і на сцені, значить, как артистка распранулася. Догола, до конца. Коли гэта обумовлено логикой характера, коли гэта подведено таким чином, что без гэтага обвестися ніяк нельга. Хотя думаю, что можно обвестися на сцене. Але гэта частей за ўсё робится таким чином, как притягнуть увагу. Ты бачил там, артистки голые. Мне на их шкода глядеть, они ходят там холодно, звичайно, зимой, это там устилось. И они синие такие ходят, как это курицы из этого, и не ведаешь, что это за жил, и обураешься просто. Хочется отвести в очи. Не тому, что ты стипа, потому что поглядеть есть на что, а просто на во-что. Скажите, а какие театры, может быть, с областных городов зараз конкурируют как серьезно с Павловской? На ваш взгляд, где Московской истории? Гомель. Там видатний директор, видатний театр, ну і п'єси маю ставити. Так, ось тут, значить, скажіть, будь ласка, хто з актерів найбільш повно ілюстрував вашу задуму в образі героя? Таких актерів багато. Це і Валерій Філатов, світла йому пам'ять, він зірвоєда зробив видатно. И Дугин, Александр Дионисов, он теперь у Москве. Это богато кто. И есть и в России такие артисты, которые играли. Речь ось у чим. Коли актер отчує і задихає з драматургом у одним ритмі, ось, що буде нормально? Коли він мудрагеє, нічого не буде. Чи існує для вас ідеал жанчини? Конечно. Коли так, то опишите його. Коли не тяжко. Дякую, не тяжко. Ідеал жанчини для мене – це жанчина-маті. Кольки б їй годов не було. Навіть 17. Речь не в тим, що вона повинна на руках уже немовлятка тримати, а речь у тим, що вона повинна
да мужчыны, да свету, да дзяцей, да сусвету, да Господа Бога. Так ставіцца, як ставіцца сапраўдная маці. Маці. Што гэта такое, вы павінны ўжо, вы дарослыя павінны зразумець. А ўсё астатняе гэта форма. Блондинка, брюнетка, высокая, малая, там, стали или стали, это уже, что называется, а вот это основное. На жаль, на вялікі жаль, это редкость. Вот тому мы мужики и поганы. В общем, вы вовсе не... Я вам дякую за питання, за теплый прием. Значит, давайте, как завершить нашу встречу зусім весело. Вот, я вам почитаю породы. Не на Пашкевича, не хвалюйтесь. Значит, я ніколи не лічыў сябе, не лічу поэтом, хотя белым вершам свае гістарычныя драмы пишу. Але так уже даволі давно я адчуў у сябе гэты дар, калі пачытаў Геннадзя Пашкова некалькі радкоў. Ну что такое, вам, филологам, растлумачыць, что такое парода, я не упадаю, ведаеце. Значит, Геннадзь Пашков, запомните, Геннадзь Пашков, написал, у Ленина друковал такие радки. Меж крушин невинно, чим родила мамка, вышла за зярыны юная русалка. Геннадзь Пашков. Поэт сидел на зярыне и сочил за поплавком. За зярыны, из-под крушины вышла девка. Галяком. Ну, саўщі, аж ашляпіла, так нявінна падышла, мамка коліч нарадзіла, а сарочки не знайшла. Ты на рай назад спакуса и ляжи себе на дне. Я поэт, я член союза, не грашу нават у сне. Тут нічога не сотвораш, шашняў ты со мной не ладь. Воздурнёў, что ты говоришь, жонка я поэт, Геннадий. Теплый прием, запытання, я вам жадаю, каб весна, якая вийшла у силу, протягувалася все ваше життя. До побачення.